Boy Scouts of the Philippines and the Senior Scouts from the Boy Scout of the Philippines from Tagoloan West District. The Boy Scout of the Philippines from St. Mary's Academy of Tagoloan. Thank you very much, St. Mary's Academy of Tagoloan, Boy Scouts of the Philippines. Again, from Casillan National High School, Senior Scouts. Thank you very much, the Senior Scouts from Casillan National High School. Ladies and gentlemen, the Senior Scouts from Tagoloan National High School. Thank you very much, Tagoloan National High School and Senior Scouts. And let's welcome the Rovers of Tagoloan West District. Ayan, ladies and gentlemen, the Rover Scouts from Tagoloan Senior High School. Hello and good morning sa atong 𝙋𝘼𝙍 International Christian School teaching personnel and staff. Ayong buntag. Ayan, so ayong buntag, 𝙋𝘼𝙍 International School. Ladies and gentlemen, the German Hardcore from St. Mary's Christian Academy of Tagoloan. Their school principal, thank you very much, Ma'am Atty Custodio, and their drum and lyre coordinator, Ma'am Marjorie Hernena.
Nationalist Academy of Tagoloan. Rounds of applause, please. Okay, atos mangyari ang atong mga katauhan sa bukana patagulog sa atong mga national highway. Atrasa na to kay medyo cute na kanan. Ladies and gentlemen, ako naman kita sa High Morning Center. Ayan, sa kaway-kaway, high five! And of course, our men and women from Texas Region 10, Mayong Buntag. Ayan, sa Mayong Buntag Regional Training Center from Testa, Maayong Buntag, kaway-kaway. Ladies and gentlemen, out of the world Kikay sa Sliding Dishes Technical College. Kaway-kaway naman dyan sa ating mga faculties and staff from SITC. Walay mula pa sa Motion Day. Daghang salamat. Ladies and gentlemen, ano naman gikan sa Barangay Mohon, Mohon Elementary School, Drum and Lyre Corps. We would like to thank the school principal, Ma'am Maripir Asis, and their drum and lyre coordinator, Ma'am Emily Rivera. Mga ginikanan, atong daplinan, kay kamo na among makita, dili na inyong mga anak. Susunod, i-apil na lang nato ang mga parents ba sa linya. Para maisa na naman. Nagluwi mong sugar. Kung nyo ganito nga ilang bagol-bagol ato nakita. Again, ladies and gentlemen, Mohon Elementary School, Drum and Lyre Corps. O, kanisa na itong mga vendors. Puro nagkakabidyuan ka inyong baligya. Dili ang atong parade. Libre ang promotion. Ayan, Elias. Thank you very much, Mohon Elementary School, Drum and Lyre Corps. Ano pang mga igsoon?
Komunidad sa Bohol, Barangay Council, headed by Kapitana Jonah Brazil, and the Sangguniang Bayan Council, headed by Board Member Mary Kate 𝙊𝙍𝙄𝙂, together with their barangay volunteers and functionaries. We also would like to acknowledge the teaching force at Mokabat Elementary School, headed by Ma'am Atty. Good morning everyone. Wow, nailang snack dala. Sponsored by Magic Sarah. Wala kikinilin partner, diba? Kasi pagbalik niya siya snack. Thank you very much. Dapat gawin natin karoon ni Sir Chris ang Tagoloan East District. Ayan. East District. East District. East. East. Partner. Dilikit. Ayan. So this ay partner. Ato pong acknowledge the Knights and Orphans Fraternity and Sorority Tagoloan Chapter. Worry ko, mga kuan. Fraternity group ba? Ato ba? Fraternity group. Makabalos ko sa sunod grupo. Thank you very much, Knights and Orphans Fraternity and Sorority. And sunod sa ila ang atong Tau Gamma Phi, Tau Gamma Sigma, Tagoloan Chapter. Our ladies and gentlemen, Tau Gamma Sigma and Tau Gamma Phi. Maayong butang sa atong mga kauban gikan sa Fraternal Order of Eagles, Tagoloan Chapter. Ayan, kaway-kaway naman siya. Ladies and gentlemen, ang sunod na natutunan sa masigabong palakpakan, the Zeta Phi Omega Tagoloan Chapter. And partner, nagsunod sa ila no ang atong Eagles, Guardian Main Street Incorporated, Tagoloan Chapter. And of course, partner, ang po kakakitaan gawa sa unahan, ang gikan sa Alpha Sigma Rho Ambassador Phi Omega Chapter. Okay, thank you very much. Up next, from the Delta Fraternity and Sorority International, Tagoloan Chapter. and
moving forward is our Interfraternal Council of Tagoloan, Delta 1961 Fraternity and Sorority International. We have here partner from Alpha Rho Omega. Ayun. The Guardians International 10th Week, Tagoloan Chapter, the Glorious Ayan, this time, ladies and gentlemen, ano naman sa masigabong palakpakan from Rosario Elementary School, Job and Larcor. Thank you very much, the school principal, Ma'am Geraldine Bacongues, and the drum and lyre coordinator, Ma'am 𝙋𝘼𝙍𝙄𝙄. Okay, smile mga anak, inyong mama ng video. Ipasmile mo mga pag-umangkon, war. Imo mga pag-umangkon, o kapuwar rin, ipasmile. Again, ladies and gentlemen, from Rosario Elementary School, Job and Larcor. I-play na ang cassette. Naradali ang kontak. Forward lang yan, Forward lang yan. forward. Okay. Sige. Balik na ka tayo. Hindi na. Payong timer 1 ha. Payong. Para wala init. Sir, grandstand. Ang uban kaya init. Sir naman. Ang uban niya katong walay space na na. Ito na sila dito sa tabok para maka-plastar. Ay. Sige ma'am.
Smile, kay lugato ng picture. Pagsapit lang mo letter. Thank you very much again, Rosario Elementary School, Jump on Lion Core. Sir Chris approaching. ID Barangay Council of our Barangay Rosario. Headed by Capitan Melchor, Apple Francoto from the Barangay Council, and President of the Council, headed by Honorable Chiyord Kilias, together with the Barangay volunteers and functionaries from Barangay Rosario, Kaway-Kaway. Alam, may gani nakamata ni siya. Ang umuli kami ihi. Maayong buntag, Rosario National High School. Ayan, the senior scouts from Rosario National High School and of course, their teachers and staff. Ayan. Muna ako si Jollibee o magsakay na siya. Ayan, ang cute is Jollibee. Ladies and gentlemen, biga ang saya kay Jollibee. Ay, ala, muna ako si Jollibee. Ayun. Matambling si Jollibee. Ayun. Hapong sa kasakyanan ni Jollibee yun. Naglisod si Jollibee. Barbie! Ay, Barbie, sa manggit, tanawa lagi. Nag-costume pagit ka na. Ladies and gentlemen, Jollibee! Kaya mga bata, itaw ng agad. Well, guwapo ganyan si Jollibee in person. Hi, Jollibee! Nadya sign naman siya, Jollibee. Nadya sign. Dili maliyong yung kamot partner. Dili maliyong. Kaya 20 cent kamot. Ayan. Dili mape. Dapat na, Jollibee, magbeso-beso ka sa ako. Hello, Jollibee! Ayun, so... traffic enforcer si Jollibee. Okay. Masayo ka, Jollibee? Ayun. Guwapo ko? Very good. Sexy ko? Perfect. Kinsay mas guwapa, si Mayor o ako? Agay! Dili makakot si Jollibee. Bukan si Jollibee, partner. Okay, atrahan lang nato, no? Kaya murag ang inyo nakakitang at nakita sa live. Charot. Ayaw awaya ang Ford Jollibee, ha? Kaya basingon na yun ka na ron. We also would like to acknowledge our personnel from Ford Yes. for lending us their patada kayo mga vehicle war. Yes. Later on atong introduce kinsa nang naa sa ilang mga 4x4 pickups. Pero I know familiar na mo kinsa na sila. Igan na Jollibee? Okay na di ay. Ayan. Kadyot lang Jollibee, amo pang kiriway ng CD tape. Gipaak ang tape.
Wala na haplasan sa rubbing alcohol. Ayun. Ayan, pamati ba? Ikaw, magaling na wait up. Jolly, 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 jolly. Jolly yung ba? Kayo man. Daot kinay sound system. Daw di mong mic partner, alis di daw. O dalian niyo yung music, murag ako yung trippingan sa mga kauban. Abay. Dance showdown! Morning dance showdown with Jollibee! Sige dance showdown. Maula mo ka. Hala. Sir, traffic ka Gidare ka partner! Usa na nga music. Gidare ka! Sir, traffic ka may, sir. Gawin na yun ninyo. We are having some technical problems with the music. Sino lang. So, Babay na Jollibee. Okay, memorandum order number 5 to all our technical operator. hindi pa karon pag itulog. Karon ba? So si Jollibee at memo. Nagulog na ba kamot kaya mo ang tao niya wala kaya ako. Yes. Ayun, ladies and gentlemen, Jollibee! Sumasayaw sa tuwa, kanya nagpiling. Tila ang saya, dito tayo, dito tayo. Ang talit sa mga Sa tawa, sa Jollibee na tayo. ayaw ka tayo sila na kay one day supply of Jollibee karon. Wala ba kayong mga kamay dyan? Labas na ang bibig, sumasayaw sa tuwa, kanya nagpiling. Tila ang saya, dito tayo, dito tayo. Delicious ang tawa, sa Jollibee na tayo. Delicious sa saya, sa Jollibee na tayo. Wala nang iba, sa Jollibee, dito ang saya. Dito lahat kita at pinagsamang-isay at sarap. Sige na, sayaw na. Labas lahat ang ibig, sumasayaw sa tuwa. Hindi ka nang ilig, parang tila ang saya. Tayo, dito tayo, delicious ang tawa. Sa Jollibee na tayo, delicious sa saya. Sa Jollibee na tayo, wala nang iba. Sa Jollibee, dito ang saya. Thank you very much, Jollibee! Thank you very much, Jollibee! I love you! Okay, this time, ladies and gentlemen, ano natapos sa masigapong palakpakan our first runner-up during the Miss Guayamis 2026, Miss Desiree Kamulo. Ayan, Miss Desiree Kamulo from Barangay Muhon. Ayan. Pares-pares sa mong dagway partner. Anggol-anggol lang gamay. Oh, maya. Anggol-anggol lang naging sa part. Mas hamis lang niyang sabi. Oo. Na-like living si Des. Ayan. Lagi kayo parang ano? Na-like living. Jollibee, bida saya. Iba na ako sa siguro na. Ipasayaw sa siguro. Siloan ba niya afford na piot na gimulihan? Ano sabi mo, boyfriend? Thank you very much for Philippines. Ladies and gentlemen, our Halas
sa Kantago 2025 at Mr. Team Philippines. Rounds of applause, please. Ang atong para sa Kantago is ang Barangay Santa Ana. And of course, our Mr. Team Philippines Ambassador, Mr. Glenford Paloma from Barangay Santa Cruz. Ayan. And of course, ang ano bahala sa Kantago, si Miss Christian Daisy Ripoliano from Barangay Santa Ana. So thank you very much, Ford Philippines. Ladies and gentlemen, the Arsenal Screen. And we are followed by our hardworking staff of Gilangkuban, Tagoloan. Thank you very much, Amelia Tuna. And of course, from the Oriental Brothers House of Rice and Sima Cafe. Ladies and gentlemen, from Santa Ana Elementary School, Jump at Liar Corps. Atong pasalamatan ang ilang school principal, si Sir Titus Cruz, and their drama line coordinator, Ma'am Rachel Ann Bagak and Miss Christine Corpus. Ayan, so for the update partner na out of 104, nagkatuma na ta sa 62. Ang katapusan linya ng paghihapon sa Tulay. Ato lang pa iba para hindi kayo ma-overwhelm itong mga audience. Yes. 2 hours pa din sila magtinduga. Nagsabot ang barikoso ng lost fund. Nagmating kayo, laban lang sa parin. Ang atong Santa Ana Elementary School, drum and lyre corps was adjudged second placer sa atong recently concluded elementary category drum and lyre competition.
Elementary School, Jump at Lion Core. Anniversary is approaching. The Barangay Council members and Sangguniang Bayan Council members of Barangay Santa Ana, headed by Kapitan Elmo Dinagdag and Honorable Nick Aliena. Rise of applause, please. Kaya sa bawat panyag at ito ang mga konsehales sa Barangay Santa Ana, the Barangay Volunteers and functionaries sa Barangay Santa Ana. Kaway-kaway, Santa Ana! And of course, we are followed by Santa Fiesta of Santa Ana Elementary School, led by Sir Titus Cruz. Good morning. Kaya thank you for our Santa Ana Elementary School teaching staff. These are, ladies and gentlemen, the Senior Scouts from Santa Ana National High School. Again, thank you very much, Boy Scouts of the Philippines Senior Scouts from Santa Ana National High School. And of course, ladies and gentlemen, from Santa Ana National High School, Girl Scouts of the Philippines. Ladies and gentlemen, from Santa Ana National High School, Jump and Lion Core.
Santa Ana National High School Job and Lion Corps. Ayan, Sir Chris. Yes, partner, nasunod sa ila ang atong Santa Ana High School teaching personnel and staff. Ladies and gentlemen, joining us today from Palawan, Bonsha. Ayan, so kaway-kaway, Palawan, Bonsha. And partner, dili po ito palupig ang atong mga personnel gikan sa Cebuana, Lumilir. Mga familiar places kami sa iyo, partner. Mga familiar places. Yes. Sa panahon na wala may chika, di ba? Again, ladies and gentlemen, Cebuana, Liwilea. Thank you for joining us for the 7th Katago Festival. Okay, this time, wala pa partner. Ipasilip sa nato naman. Kaya sila sa ikwante para mag-continue ang flow sa traffic, partner. Okay, again, thank you very much, Cebuana, Liwilea. This time, Mr. Chris. Sabado naman karon, Station. Yes, gikan sa atong first community cooperative for Pico. Kaway-kaway. Pwede na mag-launch sa Pico. This time, partner. Kapag nagkahaglan ang mga motor. Diba? Kasi ay motor yun. Again, ladies and gentlemen, from Katipunan ba? Tagoloan ba? Sinugaw pa yun And we have also our praise from Asia League Finance Corporation. Ayan, kaway-kaway Asia League. Ayan, so this time, partner. Ladies and gentlemen, the glorious Pagkasilan Civic Corner. Kita na, Bi. Kayo, Bi. Lingaw ka pa niya. Again, ladies and gentlemen, the glorious Pagkasilan Civic Corner. Lingaw na kayo nasa tulog. Hello, good morning. Kitty girl. What? Kiyat tayo naman mo. Pao. Meron ka kita. Kiyatan na niya. Ayun naman. Sila, mapapatid na lang. Sila, mapapatid.
Hi, give it up. Hi, 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 hi. Thank you very much. TV corner. Kanang ba ko? Hi, Kalawan Kumar. This time, ladies and gentlemen, alam mo naman, di sa masigan mong palakpakan from Gracia Elementary School. We would like to say thank you sa ilang school principal, Ma'am Delia Grape, and their drum and lyre coordinator, Ma'am Evelyn Vaughn. Kapoy na sila mo. Minute vacation. Smile mga baby girls! Warren, how? Asa na? Lang, tinawag ka niya warmer ang naiwan. Lukso nagdugo daw. Okay, ladies and gentlemen, from Gracia Elementary School. Di ba lahi ang smell ni Mayor kay Juanin Gamay? Nani ka bisan di kay ate be para malandungan ko. Daw, unsa na Warren? Unsa daw? Kinahamon. Babae, wala nang gawin nila. Ano ka panalandungan siya? Oo, di ba? Mutambling na ron. Wala niya. Oh! Ay, ba kalandungan na bata. Ang taga-Tagoloan, hindi ka na. Oh! May patuyok, may patuyok. Eh? Wala pa, wala pa. Oh, yeah. 1, 2, 3, go. Pa! Ah! Thank you very much, Gracia Elementary School. From Employer Corps, thank you very much. Yeah. Otro. Flying kiss. Ah. Again, thank you very much, Gracia Elementary School. Split up. 1, 2, 3, go.
Yun daw yung pants. Thank you very much. And let's welcome the teaching first of Nuestra Elementary School and the school principal, Ma'am Lilian. Thank you very much. Russia Elementary School. Up next, ladies and gentlemen, the Sangguniang Bayan Members of Barangay Russia, headed by Airscape Chairperson 𝙋𝘼𝙍𝙄𝙂. And of course, the Barangay Council of Barangay Russia, headed by Komunidad together with the following volunteers and functionaries. And this time, ladies and gentlemen, the Barangay Council members and the Sangguniang Bayan Council members of Barangay Sumuguluhan, held by Komunidad and their mission and SK Chairperson, Mr. 𝙑𝘼𝙍𝙄𝙂. Ayan, gawin naman dyan. Dalasad lang mo. Ladies and gentlemen, always low prices, Mr. DIY. Wow! Kasi ibili ng bayot, ibang bili ng bayot. And our friend, of course, from Yes, from Kaki, Tagoloan. Kaway naman dyan, Kaki, Tagoloan. Natapos? Malay mo split sa Kaki. Okay, up next partner. Ladies and gentlemen, Malampuson Integrated School. We would like to say thank you sa ilang school principal, Sir Erwin Arididon, and their Trump and Liar coordinator, Ma'am Charidel Gonzalez. Okay, smile sister, smile. Show pa kita mga flaglets on. Dapat na-split sa ending, na-split. Okay, it's in the sister. Thank you very much, Malampuson Integrated School. Okay, ika-81 na out of 104. Gamay na lang nakatindog. Kaana kayo. Gamay na nakatindog mga igsuon. And we would like to say good morning sa itong Malampuson Integrated School teaching personnel.
list. Ano pagbakan mga igsoon? And the Indigenous People Group. Nagsunod kanila. Ayan, maayubutan mga datos at baens. Third personahe from the Indigenous Peoples Group. O ang atong mga sukin. Ikan sa Tagoloan Market Vendors Association. 𝙋𝘼𝙂𝙄𝙄 And Eco Park Vendors, mga igsuon. So, ang mga nakaputi, mga market vendors, Yes. ang mga naka-toilet, ang atong food, Plaza Eco Food Park. Ayun. Sectors Association. 𝙋𝘼𝙂𝙍𝙏 Ladies and gentlemen, ato na mga sama-sigar po palapakan from Santa Cruz Elementary School, John at Mayor Maraming salamat sa school principal, si Ma'am Hidilisa Mercado, and their drum and lyre coordinator, Ma'am Cheryl Miguel. Okay, hangyo mga kinikanan, mag-apply sa atang at dilipakitan ang performance sa inyong mga anak. Mga kinikanan, mag-apply sa atang para magtagaan chance na makaperform ang mga bata. Sunod tuwing lagi, kami na mga mama, apay sa mga bata. Cute tayo ang one wheel. Manang logo. Thank you very much, Santa Cruz Elementary School, John at Mayor Ay, kayo ka na picture. Abi yung kada dia ha.
Generation Marian Salvaria. Otro, wala nang tumano, wala. Kuman, nagsama na. Nagsama na, Chang-Chang Ning. Thank you very much, Barangay Santa Cruz. And good morning, Ma'am Elisa Mercado and the rest of the faculty and staff of Santa Cruz Elementary School. Ladies and gentlemen, bawal po tayo maroon ang pitan sa Sibaldo. Kaway-kaway! Maraming salamat. Mapapdol, mapapdol! Bigyan, tubig! Again, ladies and gentlemen, from Cagayan Electric Power and Light Company Incorporated, or Sibaldo. Salamat kayo sa wala sa aming suga. Alaan! Ano ba Sibaldo? Oo. Ang kahayag! Lahat mo na kita na sa kahayag. Ladies and gentlemen, the champion for the Tagoloan competition last 2025 from Tagoloan National High School. So next year, partner, no, basi, bubalik na po kita sa atong high school category na competition. So makita na po natin ni sila. Yes. May alma mater ni Aya, Tagoloan National High School. Diba? Pero wala pa yung na, wala pa yung LGBT na flag nets. Wala ko ka-apil. Nabunalaan pag sa tupapa sa unawar. Dos for tayo. Thank you very much, Tagoloan National High School and Yes. Liar Corps. Ano sa partner ato sa ilang mga opportunity na makapasalamat sa tanang dinikanan. Kaya nasay sa call time so alas 2 pa lang mata lang nilang mga mama or ilang dinikanan nani para panlubang sa ilahang spam o itlog. Wow, rich kid. Rich family, wow. I had the best band major last year from Tagoloan National High School. And our faculty and staff of Tagoloan National High School. Good morning. Napag-hapon ako mga advisors, diba? Mga yung bulta. Sa advisors, warin ka. Awan na lang po mga classmates. Dito ba ka mga advisors? Ako ba nag-retire na? Papa, na-service pa. Kabanda siguro. The Supreme Council of the Tagoloan National High School. O diba sa ilang ang SSMG? Sa una ka SSG pa, wala pa yan. SPO. SPO ito, Yes. Born na Bidal ka. Ladies and gentlemen, from Tagoloan Senior High School, Tagoloan West District. Ayun, salamat
sa inyong pag-abot, Tagoloan Senior High School. Ay mga ma'am at sir, at ihay ka ito mga kumakot. Kiyaw naman siya ako lang kaniha. And of course, partner, this time, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Halo, hindi. Ang sunod ang mga technique ay golden necklace. Pagkitaan lang ninyo sa damit. Thank you very much, Emily. Hindi kami siya, hindi kami inulier. Inulier. Luli. Oh, yeah. Nawala ka na. Wala sige-sige pang diba? Kasi may mga phone ticket, sir. Kaya kwenta sing-sing. Oo, ano. Hi, sir. Hi, sir. Good morning. Okay, nag-pleading kamay kung di mo gusto maputol. Ladies and gentlemen, Tagoloan Cowboys! Good morning. Good Nay, morning. horse snack. Sir, Wow! good. Sir Rolly Hugo, Montalunan! Kikilig si Ma'am Ano yung banda? Dapat sunod sir, iba-iba sa kasi Ma'am Dorlene. Ayun! Partner confirm! Kabayo Judy-ay! Maayos sila magkinabayo. Oo, natin. Partner! Uy, ako yun ako si Sir Lordy! Ano yung Sir J-Lo na tawin lang yung mag-iayos? Oo, na yung mga lady riders. Yes! Oh, nice. Kita na muna. Panaghiusa boys, kalihokan girls! Ah, At kagaran ay Fuboy Factura! At Sir Partner! Sipaan kita. Huwag na siya gagag. Ito magiging ba? Sipaan sa atin. Katsada ba niya? Ladies and gentlemen, sa walay pagpabor-pabor, paghuman sa parade, hilo na ang dala! The GSO Ilang Araw! The Titiloy! Maraming salamat no sa atong mga chiso personahe din kay Hoy, dapat pumasok ako! Kaya ayaw ko na iriso! Ano pa ba ang GSO personal? O diba na, literal na 50 ang tayo sa kabayo. O, anak sa GSO! O, diba? Mga gwapo na mga driver, upa! And let's welcome our brothers and sisters from the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, headed by Sir Jonathan Paulo Del Rosario. Ayun, so safety na partner, kung naay ng hilo ka nitipunjot sa mga nakuyapan. Sila ay nagpasan, di ba? Muna na sila sa ulahigin na part. Ano pagpasan from MPRRL number 1? Hello, hello. Mabagil ka mo siya, ha? Mauna mo. Kami mauna sa iyo ambulance, si Bako. Good morning, Sir Jonathan Paulo Del Rosario. Bigiling si JR. Sa kanya. napapang ba? Our present that ends our Civic Parade for the 7th Cartago Festival
College as our chairman sa aktual Civic Parade, Dr. Karen, Dr. Merlin, Dr. Armando Bumar. Daghan kayo salamat.